C'est domogbe. Ma oko plagbe di do fonkweme. Mi kula va sekpo lobodan de nusin we ma de bonu de mi ko don blogben besin we de nuwe. Era to e kon mi wayo mi na kendo we ma de no yolodo. E fezin le tonji. Bienvenue. Tonumi. Bonne arrivée. Mi kwabo. Bienvenue. E fezin le sin we ma o. De mi kuro dogban mi na kan. Me wa wula we ma o. Lẹ́yìn kọ̀wé máa ń tán káyín ẹ sọ́dọ̀ ìkọ̀wé à ìkọ̀ ẹ̀dọ́ jẹ́ ìfẹ́sìn lẹ́sìn ìwé má. lọ́wọ́ mẹ́wọ́n ayọ́ dìde mẹ́sẹ́dọ̀ paul kúrò ohun láwé má tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ wé má dé èdò kápá mẹ́bó sẹ́dọ̀ lẹ́ ọ. déènà blógbẹ́dọ̀ bìbẹ́nu kọ́dún sọ́dọ̀ tẹ ọ ekúrọ̀ blógbẹ́ yọ ẹ̀nà dè yín édè kọ́dún yúlọ édè dọ̀ mẹ́sẹ́dọ̀ kírísì tọgbọ̀n tùrọ̀ máa ò tọ́ mẹ́ de mimo ene khado fesin lesin we mame yo mimo ro jide ku so do ko de bo e da do fine o mesa do polo e wala we ma o we tanu we ma ene kai nran eji jesu wo e blokwe kande ko wa ikwe kande ko rukun oko ba we ma ene on dide kan pa mewe e no lobo nran yo nu to ba to kwiti le o iro e o de bo kan pa de teme kawe e wala we ma de ji bon kwe ne jadu to ba die wa ipon azanle fo amoro jire gapa nu konton eme eye eno europie e gapa me lo cesare ko tanu ka gapa ene ome e ko mesa to la si ma ta konu ko ne mi ka meton ko atonu ku we me o e na amoro jire finewe e gapa me de lo cesare si to ome bon mesa to la si we ma to na mi do de lo kwe e gapa ene meyo ewayi o eji jesu a blokwe kande kuaton nuku wehei kwe kande kuaton nuku ene ele boy ba donayo iwa e moro jire gapa me ewayi do roma si to me o edo mo ene ro mesa to la si we ma ta e kuaton nuku aton me eme ewayi no mo gapa me iye ne onde boko tanu e ka iye ne jio e na moro jire eji jesu wo e blokwe kande ko wa hai kwe kande ko rukunwe ye wa so kwele de bo so bodo de wo e moro je kwene ro kanpa me ro roma tin to o me yo ewe ewula we ma mo nkan tan e no yo e fesinu le ton e bon no ye wa po e moro jire o kapa ene me e iro rama to me yo a moro jire wo jiwe no do fine a nu konton e jo e do be no iburo wa ganji bo ko de bude a no i melem no do ma ko na bo gande bo dada de bo akoto e dada de bo akoto yo dada ene o e wa gbara e kun sa ton de o lobo so e su do firopo we ne onu we e wa do we ma eno yoro e fesin leto e won la we de ba to na yo e mo gbe ne e o tu azan bo e kun se so we nu e won we ma so do ganpa me cesare ton o C'est domogbe. Minu mano pobo waso ye. Mi pla mi do. mi go se fine o mi na kambi odo kota te kan kota da ko we ma ton kota da ko we ma ton e we dokuwe ma uton enu mime ndi tole bo mina inu yan wuli odi nu yan wuli awa ino jire kwende bawe ma oyo e bawe ma ina ran ton yo mina moro jire palu kendo nu tabara dewu bo eno irodo enu tabara gigono nu e ma motona ben gigoton e motona yi bo nu de tekawe nuwe wa ino jire mime ma ndi tole mimblo ujonu agbasa tan bo kristu o eyi tanu agun o mi de yin ujonu bo kristu yin ta bo epo efezin lesin we ma tanu konton me kinga meton ko konukun we kan konukun aton me o e na mo nu mo konton
Bon, mi ujonu agbasa atan do poro mi tan le. Bon, mi no go alonu mi dedo azo uwa mi tan le me. Na do dede na do na nukuru mo jame nu ene otan. Ewe zombo polo ewulan we ma hunu ya wuri ton do kwa inda jire. Ena na bo mi ena mo nukuru ja geze nu tobu nu do abada ene nu ma mo nukuru ja me betole ton ene o. Bon, ewa ti me habu do we ma ene o me. Newe eti me gbon. Nu te me to me o. Ewa bi o nu ya wuli we me. Nu ya wuli we o nu konton wa inda jire. Ma wo dokun wo bobu e ena made nu ma ule o dokun ena hora ti Kristu me un Kristu mewe ena mo dokun wo bobu ene o de e me vo me si ku mo dokun ene o bo we go e wa do dide khla mi wa gana do ji mi me ndi tole o mi donatun nuwe mi tomba mi dona wae fita mi kade do sako khome mi dona tu nu mon koton le bona tu son lié mi dona zun do alié ne odi do toku obobo ma wona mi do Kristu me yo mi dona tu solitaire mi kado na sun lo bona du toku ene osin le e gbaje ene o me do we ma o me nuwe mi kan mi na do nu ya wuli o me yo ene mi o mi na kendo na Kristo ka indi de khlagbano we ma ene o me mi na modo ji nu mi do we ma khawe o mi na modo o khogbe yi e do Kristo me kabi e de ko Kristo ko mi na mo khogbe we ne le o mi na mo tonu pa ton we mi na modo we ma o me bo nu emi no Kristu me yo eno ezan khogbe na pe yo eno kendeu bo nu kon yi me o mi ka mo do jide o eyira mi do me o ehoe e sado sulfinae mi me e sado sulfinae mi me Kristu gun gan e mi me Kristu khopo akwe dako de poe nu de bue mi do we ma me nde bue mi do Kristu me yo we ma de ton ko yira mi do nu na bi ku yo Kristu me we mi de ma o so mi do su fina do Kristu me unu e de mo Kristu gbendo we ma Efesin leton me yo ene Là, nous sommes domi 98, 88, 98, 30. Chobon naji na do nunu wale nuo na time kondo je we ma Efesin leton e so mi do ablume a e de nue mi ye do Kristu me so khale e ka ye na kada we ya e ta we se kwe yo ka yo lo mi do dino meta mi kade teta mi kade do se kwe mi koda ikun gwan ji kwe chobo nino me de timo ko de nu mi do se kwe bo eni odo nana bo fi de bo mi de mi na kolo kusinu kan mi na no go lo mna no ma no de tire do o Kristu e na mi bo do e ya me mi do nu e do pe me mi ko ganu bi yo mi do na no de ti do Kristu e ne o me do nde bu sinu kan do pe lo kudu o be de buru se kwe be ko da patonu mi be ko ro tine wọ́n mi sana laba yinu kan ku ga mo a nu e mi na do po we wa ina jire me we tomo o gbe lo ero sisewe anamo o musa o kwatahu bonamo o avo ato imi wa go so ni bo nu mo ko to njije bo ena de nu binu bila si membo ena yon pon bona yon se o yonu kwesi o musa ton e no yoro esitelwe e wa no nu ojibo dabo e yon pon
O yeme do khokpoti onu loboro khora sa do mi we. O maule ajafun. Ajarugba khoboso gasa sreme. E khojagbe.